Sledeća rubrika će biti naročita poslastica. Sa svakim novim izdanjem Calvina i Hobbesa, iako je hronološki sled ili bilo koji drugi kriterijum selekcije epizoda u slučaju ovog serijala sporedan aspekt čitalačkog iskustva, pažnja kritičara i čitalaca iznova biva zaokupljena istim pitanjem. Postoji li i jedan novinski strip kroz koji se jednako promišljeno, neposredno i duhovito pripovedaju velike priče, od kojih je najveća ona o detinjstvu? Sliku privrženosti i nevinosti u potpunoj suprotnosti sa teškoćama realnog sveta, takođe prisutnim u svakodnevici i avanturama šestogodišnjeg Calvina i njegovog prijatelja, plišanog tigra Hobbesa, Watterson gradi na osnovu izrazito živog sećanja na sopstveno detinjstvo. Njegova predstava dečaštva čitaocu donosi neophodnu dozu eskapizma i nostalgije za jedinim periodom života u kojem je otklon od realnosti zaista moguć. Najveću slobodu je Bill Watterson sebi dozvolio upravo u tretmanu šestogodišnjaka Calvina, jer tu se od čitaoca očekuje najveća suspenzija neverice, odnosno pre svega on tokom svih 10-11 godina ostaje šestogodišnjak. S druge strane, on učitava neke filozofske misli i razmatranja o svetu i u tom smislu daleko realističnije su svi ostali likovi oko Calvina postavljeni, njegovi roditelji, njegova učiteljica, njegovi školski drugovi koji se ponašaju onako kako se ljudi oduvek ponašaju. Znači, Calvin je dete koje bi u današnje vreme bilo verovatno obeleženo kao dete sa poremećajem pažnje, a to je ono što smo zapravo od uvek zvali nestašnim detetom. Eto, jedino, kažem, kod Calvina postoji to odstupanje od stvarnosti i to je zapravo ono što čini strip duhovitim i što je poenta celog stripa. Iako je tokom 10 godina kontinuiranog pisanja Calvina i Hobbesa diskutovao o širokom spektru tema iniciranih konkretnim događajima i pojavama, često onim koje nikada nisu napustile zapadni kontekst, Bill Watterson napisao je strip koji nijedna naredna decenija nije demantovala, što potvrđuje broj izdanja i zemalja u kojima se štampa. Calvin i Hobbes kao jedan strip koji je u osnovi humoristični strip za decu i odrasle, sadrži jednu dubinsku kritiku društva i to je ono gde postaje sve aktuelniji. Ono što je 80-ih bio nagoveštaj kritike liberalnog kapitalizma u Americi i uopšte načina na kojem funkcioniše njihovo društvo, u narednih 30, odnosno 40 godina je postala jedna stvar globalnog sveta. U narednom periodu biće objavljena poslednja 2 izdanja kojima će biti zaokružen serijal objavljen na srpskom. To nije samo prevod, upravo zbog igara reči koje Watterson praktikuje, zbog određenih referenci na američku pop kulturu tog vremena, zbog nekih situacija koje možda nama nisu familijarne na prvu loptu, potrebno je prevodeći raditi ponekad i interpretaciju ili adaptaciju. Ipak je to jedan strip koji je prošao test vremena i zadržao univerzalne karakteristike, te stvari koje referišu na američku popularnu kulturu su nama poznate iz filmova, iz drugih medija. Mi znamo već kako funkcioniše recimo Noć veštica, kako funkcioniše Božić u katoličkim zemljama, tako da u tom smislu je ništa se suštinski ne gubi u prevodu ako se prevod izvede pošteno. Od 1995. kada se poslednjim kadrom oprostio od čitalaca, Bill Watterson nije objavio ni jedan kaiš stripa, niti je dozvolio nastavak avantura Calvina i Hobbesa pripovedanih iz pera drugih autora. Na taj način doprineo je pop kulturnom mitu o jednom neuhvatljivom autoru i poslednjem velikom američkom novinskom stripu 20. veka. I upravo je to možda jedan od najinspirativnijih koraka Billa Wattersona na koji bi mogao da se ugleda nemali broj autora, čije nastavke i danas često nevoljno čitamo. Ako bismo pokušali da utvrdimo pojedinost koja ovaj strip i nakon 30 godina čini jednim od onih štiva kojima se vredi iznova vraćati, onda bi to najvjerojatnije bila potraga za čudima u vremenu koje ih uporno demantuje. Princeovi memoari